Kani gadega Patisi TV, bat fidang pek yaki kubor baman kasni. Kinong yalam jo keseng san partai National People's Party NPP Mauhati Unit ki bedai kinong kersan jong uba dasakhat lamari ki lami no na keseng NPP bat lej penyeso no syaka Mauhati Constituency Political Committee ban kersan pura ya MLA bamenta uba Julius K. Dorpang. Kini kinong yalam jong ke NPP Mauhati ki kentop uba Crenson Kharbuki ubat ekam komu secretary jong ke NPP mau dengan circle hak juk opor bedai ru urang basnong jong kesnong mau dengan nang ta kirang basnong jong kesnong dengan latar Japong bat urang basnong jong kesnong laitang kisnong ki bahak apo ke Mauhati constituency habakran bakinong pathai kubor hanne kasni ka khat artri urungphang hasilong press club uba Crenson Kharbuki ulai thoru bakadaw ke bala perlong iki ban mi no na ke NPP bat kersan yo ba Julius K. Dorpang kajimi jongana ban dong no kajik kersan ada sekhat halamare kamdan kalau no kadau kalau mah tu kasi ka khatrik sekitani jong ba Julius Dorpang dia semua jaga ka kun kena island tu ban yele election ban ya kun mentah aja khabra te pelong ai nga bangan aga jik kersan pura rangkap ka kini unit per santri shno ya rai ban aja kersan ya ba Julius Dorpang halok no rimba uni uli treba bat ba pe ya ya im ya baduk berangli mat budal dekat bapak di kamja penduduk aman di jaga ba coba baru kumpa jong ka si lo ro kumpa jong yin beduk pada bang pai pe jangai man di jaga ki shnong di tau ku asibun skim ber kita kisnam la no ilai santli kisnam ya per bak labak ban ka jingjob tu ni menta ka sau sna ni ulala ban rai so long ba per man kisnong kindok syot lai no tang cikirut tu siang, pada, ini aman lagi kita suruh berkoi dan mental berskim semua. Kita penolongnya apa dekat baik ini unit PPP, penolongnya bagi ayah kerja kerjaan berperayu atau jatuh berom saya simpan, walau dalam hajiru, intri berbak, kumkira basnong, pencengai nak kebentar, apa kami nak langsung baiklah, tak cuma